Reka tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ariko nkuko mumaze kwimenyera twibanda ku makuru harimo kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane intambara irimo guhuza umutwe M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo, ubwo turavuga Wazalendo, ingabo z'abarundi, SADC n'indi mitwe igiye itandukanye yegeranyije kugira ngo ifashe leta y'iki gihugu kurwanya uyu mutwe wa M23 tutibagiwe na FDLR. Rero kuri ubu ngubu tugufitiye amakuru yihutirwa y'ingenzi twifuza ko wamenya. Icya mbere turi bugendereho cyangwa se amakuru ya mbere turi bushingireho no kuvuga ko Kizza Besigye hari inkuru ibabaje cyane kuri we. Kuri ubu ngubu yamaze gutabwa muri cyangwa se yamaze kuri irengero, reka ariko iryo jambo dukoresha, kuko ubu ngubu umuryango we ndetse n'inshuti ntago bazi aherereye. Murabizi ko n'umugabo wakunze kugaragara muri politiki ya Uganda arwanya umutwe arwanya leta, arwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Muribuka ko uyu mugabo yari docteur cyangwa se yari umuganga bwite cyangwa wihariye wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ikindi cya kabiri yabaye nk'umusirikare ukomeye, kuko ubu ngubu murabizi ko yitwa Colonel Dr Kizza Besigye. Uyu mugabo rero kuri ubu ngubu yaburi irengero. Hari amakuru menshi umugore we yatangaje niyo twifuza kukubwira. Reka mbere ko tukubwire iyi nkuru, reka tukubwire ko nanone muri RDC habaye ikibazo gikomeye cyane nyuma y'uko u Rwanda ruhawe inkunga ya miliyoni 20 z'amayero zo gufasha iki gisirikare cy'u Rwanda mu kurwanya ibyihebe muri Cabo Delgado, ubwo turavuga muri Mozambique. Ni amakuru twifuza kubakiraho, tunababwira byinshi cyane bikubiye mu makuru yazindutse avuga kuri uyu munsi tariki 20 z'ukwezi kwa 11 2024. Duhere kuri inkuru ya Kizza Besigye, Colonel Dr Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, amaze iminsi yaraburiwe irengero. Amakuru avuga ko uyu mugabo yaburiwe irengero i Nairobi muri Kenya, aho yari yagiye ku wa gatandatu w'icyumweru gishize kwitabira igikorwa cyo kumurika igitabo. Hagati aho umugore w'uyu mugabo wahoze ari umusirikare akanaba umuganga bwite wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yashinje leta y'iki gihugu kuba yaramushimuse mbere yo kujya kumufungira muri imwe muri gereza za gisirikare muri Uganda. Winnie Byanyima anyujije ku rubuga rwe rwa X yagize ati, ndasaba guverinoma ya Uganda guhita irekura umugabo wanjye Dr Kizza Besigye aho imufungiye hose. Yakomeje agira ati, yashimutiwe i Nairobi ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, aho yari yitabiriye igikorwa cyo kumurika igitabo cya Martha Karua. Kuri ubu mfite amakuru yizewe yuko ari muri gereza ya gisirikare i Kampala. Kugeza ubu ntacyo leta ya Uganda iratangaza ku bivugwa n'umuryango wa Colonel Besigye, ndetse impamvu yaba yaratawe muri yombi nayo ntabwo iramenyekana. Hagati aho umugore bavuga ko nta mpamvu yatuma afungirwa muri gereza ya gisirikare kuko atakiri umusirikare, agasaba ko nk'umuryango we ndetse n'abamwunganira mu mategeko bakwemererwa kumubona. Colonel Dr Kizza Besigye ni umwe mu bafite ijambo rikomeye muri politiki ya Uganda, ndetse yahatanye mu matora na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ariko birangira atabonye amahirwe yo kumushyigura ku butegetsi. Urugendo rwa Besigye nk'umunyapolitiki kandi rwakunze kurangwa no gufungwa bya hato na hato, ariko akagenda arekurwa. Dukomeje no mu yandi makuru yo muri RDC, na makuru yazindutse avugwa nanone avuga ko guverinoma ya RDC cyangwa ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yababajwe n'inkunga umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union wemereye ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Iyi nkunga ya miliyoni 20 z'amayero yemejwe n'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize European Union ubwo bahuriraga mu nama i Brussels mu Bubiligi
kuri wa 18 Ugushyingo 2024. European Union yagize iti uyu munsi inama yemeje gutanga inyongera ya miliyoni 20 z'amayero yiyongera ku bufasha bwari busanzwe binyuze mu kigega European Peace Facility mu gukomeza gushyigikira ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Igitekerezo cyo guha ingabo z'u Rwanda iyi nkunga cyaje muri Werurwe 2024, ariko ibihugu birimo Ububiligi byagerageje kugikumira bushinja cyangwa se bushingiye ku birego byinshi u Rwanda rufite rwo gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya leta ya RDC. Ibihugu birimo Ubufaransa n'Ubutaliyani byagaragaje ko ubutumwa bw'amahoro muri Cabo Delgado budakwiye guhuzwa n'ikibazo kitavugwaho rumwe cyo mu burasirazuba bwa RDC. Igitekerezo cyabo cyumvikanye neza kiranashyigikirwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC kuri uyu wa 19 Ugushyingo 2024 yatangaje ko nubwo iyi nkunga yemejwe hari ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda ari gashoza ntambara kandi ngo rwarenze ku mahame ya Loni. N'amagambo iyi ministeri inashingiraho n'ibirego bya guverinoma ya RDC byo gufasha M23, ibyo guverinoma y'u Rwanda yabihakanye kenshi igaragaza ko bidafite ishingiro kandi ko biri muri gahunda y'ubutegetsi bwa RDC yo gusunikira amakosa n'ibibazo ku bandi. Iyi ministeri yagize iti Minisitiri Teresi Kayikwamba Wagner yavuganye na Philippe Branchen uhagarariye Ububiligi mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, wasobanuriye ko Ububiligi bwifashe mu gutora icyemezo. Ibiganiro byimbitse bikazakomereza cyangwa se bikazabera i Kinshasa hagati yacu na European Union n'ibihugu biyigize. Iyi nkunga European Union yemereye ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado ikurikiye indi ya miliyoni 20 z'amayero yayemereye mu Ukuboza 2022 nyuma y'umwaka n'amezi 5 zitangiye ubutumwa bw'amahoro. Kwendi makuru twaguteguriye